Hidroizolacija je jedan od najvažnijih segmenata prilikom izgradnje stambenih objekata, a pravilnim postupcima prilikom izvođenja radova i izborom kvalitetnih materijala obezbjeđujemo da se spriječi prodor vlage i vode u unutrašnjost same konstrukcije objekta. Na taj način produžavamo i trajnost samih objekata. Prodiranjem vlage kroz oštećene dotrajale betonske obloge na terasi ili zbog same poroznosti obloge poput keramike na balkonima, u poroznim cementnim malterima se sakuplja vlaga. Smrzavanjem u zimskim mjesecima pitanje je trenutka kada će se cementni malter u cijelosti raspasti. Također u vrućim ljetnim danima tamne fleke na oblozi posljedica su isušivanja zarobljene vlage u podlozi. Otpadanje pločica na terasama ili balkonima i poroznost i ljuštenje betona na ploči prvi su znaci za postojanje povećane vlage u cementnom malteru u raznim tipovima obloga. Betone i izravnavajuće maltere na terasama ili balkonima danas obično zaštićujemo fleksibilnom hidroizolacionom masom. Hidroizolacija ravnih krovova, bilo da se obavlja prilikom same izgradnje objekta, bilo naknadno, zahtijeva potpunu vodonepropusnost i otpornost na surove klimatske uslove. Kako je krov najizloženiji dio objekta, tako je potrebno odabrati kvalitetan materijal koji može podnijeti sva opterećenja koja imaju krovovi. Kompanija Cerovo vam predlaže proizvod Izomat Isoflex PU500, jednokomponentnu tečnu poliuretansku membranu koja vam nudi odličnu otpornost na mehaničke, hemijske, UV, toplotne i vremenske uslove, koja se zasniva na elastomernoj hidrofobnoj membrani, koja formira elastični hidroizolacijski parapropustljivi zaptivni sloj koji ne formira šupljine i spojeve na samom objektu. Isoflex PU500 se može nanositi na različite vrste podloga, kao što su betonske, cementni malteri, drvo. Kod građevinskih radova koristi se u izgradnji autoputeva, tunela, mostova, a idealan je za žardinjere, zelene krovove, kao i terase i balkone. Njegova potrošnja je od 1,5 do 2 kg po metru kvadratnom, dostupan je u bijeloj, sivoj i crveno-brown boji. Očekivani radni vijek ovog proizvoda je do 25 godina. Pakovanje samog proizvoda je u limenim kantama od 1 kg, 6, 12 i 25 kg. Njegova primjena je potpuno jednostavna. Generalno, podloga mora biti izuzetno suva, čista, otklonjene sve masnoće kao i trošni materijal, prašina i tako dalje. Sve pukotine na samoj podlozi moraju biti zapunjene, odnosno izravnate sa odgovarajućim reparaturnim malterima. Intenzivne šupljine popunjavaju se poliuretanskim gitovima. Kada odradimo ove korake, pristupamo nanošenju specijalnog prajmera, prajmer PU100, čija je potrošnja od 200 do 250 grama po metru kvadratnom. Njegova pakovanja su u limenim kantama od 5 kg i 17 kg. Kada smo nanijeli prajmer, nakon 2 do 3 sata nanosi se prvi sloj Isoflexa PU500. U prvi sloj utapamo trake koje su od polijester tkanine. Nakon toga pristupamo nanošenju drugog sloja u nakrsno četkom ili valjkom, drugog sloja Isoflexa PU500 cijelom površinom. Između nanošenja prvog i drugog sloja potrebno je sačekati od 8 do 24 sata. Prednost Izomat premaza nad ostalim izolacijama je duži period garancije, gazivost i visoka paropropusnost, što će dugoročno spriječiti propadanje objekta i trajno podići ukupan kvalitet života u vašoj kući. Isoflex PU500 možete pronaći u svim maloprodajama kompanije Cerovo širom Crne Gore.